Omuri Kasese ho emihendo y'amashita yakwata hansi na higuru kandi hitwaza kushikira uko twashanga amakendero g'amashita abiri ningashi zo kwasa kwita petrol stations ibiri zonka nizizanzukora ahari petrol station 47 zi Kasese bine omutawuni yawo ekyono nekiretwaho enshonga y'amashita kushanga ngu omihendo yayo iriyo wanyakacu kandi kitwaza kurebuza n'amashita emihendo yago twashanga nezo ibiri ezirukora emihendo ritemwe yabaze Kweyongyera okuza hari shiringi kenda ekibari kugira ngo ekyo nicyo kirabase kuyambaho abakwenda amashita okubasa gatunga bitu nabo bambatina tinesereze nshayona okugira ngo babasa kuja kuremwa kandi nabo bakinge bargabya amashita okukora. Bwanyuma y'emihendo y'amashita kuza wanyakacu obwa hatiya twatambura porampora kuza kuhika mu district ya Kasese twashanga buzoma petrol station ibiri ningashi amakendero g'amashita abiri gonka ngo garunga kora municipal ya Kasese kandi nabwe amashita gabo emihendo bagiteka higuru ahari shiringi kenda. Be ya buli kyokola nti afuna niwe tunaba nabo baweddeko basi sefe nga tukyalina era still tugasigala tuli wansi tusobole okubasavinga bona bavenga bamati. Omukuganira na maserika Lawrence yabasa kuhamya ko bwa hatiya omutawuni yona ningasho municipal yona harmu amakendero g'amashita biragaronga kora ecyari kugira ngo necyakabika hango okugenda mesh iriwo ogenda kuvaho kawongezi ngolize mafuta bagasera banange tuyambe sobolo bwa wali amafuta agafege mugamba amakolera ge Uganda mugalete gasobolo okutuyamba emilimo gyonna gyesiyola amafuta ebintu byonna biyimire emilimo gyonna giyimiride ebbeeyi erinye y'ebintu tetumanyi kyakola. Aba boda boda abine motoka kanangwa na buri omuri kwejonesa amashuta yarga yono kwereka butashemerwa ari kugira ngo ubuzima ekintu kiroho kikwata hansi na higuru kandi emihendo y'amashita neyongera bwashesha bwira ekibari kugira ngo shayona ebyiruka byabo bija kubasa kupakinga bakushaba government kutaha mu nshongezo kandi kabishobora. Omukuganiraho na manager w'icunduro y'amashita yo kumankiri ya Rubes omuri Kasese yabasa kwiga abantu ari kugira ngo bahurire bahumuyire emihendo neje kujagarika hansi mbito bwa hati nayongera no kugira ngo emihendo rero neyongera kuzo wanyakacu ahabwe intaro zitari zimwe na zimwe no kushangagwa handi n'ababurwa amashita. Songa anti stations tezina mafuta atenga babadde batunyoma nga like batubusabusa amaso natulabanga ba underdog ne as for now ndoza bajja kikakasa nti like tetuli bantu like ba wansi nnyo kino kyokka kibalaga nti like we are not like tusobola okubanga like tutuuka ku standard gyebalowooza tetuliiko products zonna tuzirina oil mafuta bikibi byonna weebiri tetulina product gyetutalina waneeno buli kimu tukirina. Oriyo muhwezo wa chairman w'entebe ya katano habwa district ya Kasese ow'ekitinisa Mande yahiga abaturo kubasa kwegendesereza munonga kandi bakareka kubika amashita omunju zabo ngo abo kubesha yonda kibasa kurija kurgerraho akabi kandi oshanje obundi gabargerraho nokufa sikiwene kandi sikiwene erebeka mauta omwanyumba petrol eyo yangana hisho muyi eyakora nabe yabo mizibu awo bwero mabwingo bwecyokeno abaka enda kwa byuma bya mauta bakabika mauta batubakiulya obei bukanga abo munja na mwalende mauta kyabyasa omusatuwa bwa Kenya mawo ngatererera muri kibika mauta omwa manyumba kandi mukahishe ebindu byenyu no bwingu bwenyu mukabwihaho. Aha amacunduro g'amashita garukikana na mushanjwa garu mu district ya Kasese twashanga amacunduro g'amashita abirgonka nukuga garonga kora kandi nabo amashita gabo babagatembisa higuru ekyo kwereka ngo shayona nabo babasa kwija kukingaho. Amato keskaleta mauta shabiri hike Mombasa esa hanisaha sikingera omwachi wocheno eche Uganda shangana bineri byo bundi shabiri ngera ngabwinde shendurani shetu banyarwenzu rukalibe kitwecheno shendurani she Kasese abandu be Uganda muire tusike government yetu nyire mberi NRM iyo inasi kandi nikwenene kitongole kikaleta mauta ekikasuburao mukikatuka kasaya nerituhumulikania india mauta kendengera ngani hiri ndiye bei ekiyabengera mauta abengera bei. Awa GNTV omuri Kasese.